et qui m'a calcé beaucoup, ça a été un processus. Hein, ça a été un processus. Le fait Tanger a été un résultat, a été déjà en lui-même un résultat d'un mouvement qui m'a donc de la société civile qui a commencé bien avant, des partis politiques qui a commencé, l'étoile nord-africaine, c'était déjà dans les années 20, ainsi de suite, ainsi de suite. Troisièmement, je pense que nous avions l'élite de ce temps-là était une élite légitime. Elle était légitimée de fait. Ils représentaient vraiment leur peuple. C'était des élites, les partis politiques les acteurs politiques qui sont trouvés à Tanger représentaient vraiment leur peuple. Aujourd'hui, nos élites ne parlent pas de ces peuples. Ils ne peuvent même pas. Ils ne sont même pas légitimés. Donc, on a aujourd'hui un contexte international tout à fait différent. D'ailleurs, le Maghreb, il est partagé. Il est dans, je parle du Maghreb politique, hein, de ces orientations internationales. On a un contexte international très, très complexe et qui se reconfigure chaque jour. Hein, voir la guerre d'Ukraine pour comprendre que c'est vraiment, il y a des changements de bloc chaque jour et un Maghreb qui ne sait pas se positionner. Deuxièmement, nous avons un contexte interne au Maghreb. C'est plus le Maghreb de ce temps-là. On a de nouvelles variables. C'est pour ça, parce il faut redéfinir le Maghreb. Il faut le redéfinir. Il y a des variables qui sont nouvelles. Il y a des acteurs qui sont nouveaux, qui n'existaient pas en 57. Donc, ce temps-là, on avait un ennemi. C'était la France, c'était le sous-développement, c'était la colonisation. Et maintenant, on a beaucoup de variables, on a beaucoup d'acteurs aussi. Donc, la question qui se pose, quels sont les acteurs qui sont prêts à réaliser ce Maghreb? Laissons le côté politique. Quels sont les acteurs et quelles sont les thématiques qui sont favorables à réunir ce Maghreb encore une fois? Les acteurs, ils ont déjà évoqué beaucoup de choses, notamment l'académie. Je dirige un centre académique germano-tunisien, financé par les Allemands, mais dans le but de le remettre aux Maghrébins, et dans ce cas aux Tunisiens, c'est dans le centre même de l'Université de Tunis. C'est unique parce qu'on a dit c'est un centre qui va fonctionner d'égal à égal. Je suis le directeur du côté allemand, qui n'est pas allemand, n'est-ce pas? Je suis algérien. Et le collègue Khaled Kchir de Jamiat Tunis, qui est le représentant de l'Université de Tunis. Un centre qui fonctionne avec une affaire de 15 millions, qui est là avec le titre Imagining the Future. Imaginer les futurs. Et c'est fantastique que dans ce centre, on invite des académiciens et académiciennes de tout le Maghreb à discuter sur le Maghreb, à discuter sur les difficultés, mais sur les projections du Maghreb. À partir du moment où on commence à projeter, on parle déjà de projets de société, de projets politiques, de projets économiques, et c'est vraiment fascinant. Mais on remarque aussi que tous les centres, presque tous les centres qui sont pour la réflexion académique sur le Maghreb sont de l'extérieur. Les centres français, l'IRMC pour la Tunisie ou le centre français de Rabat et les centres américains qui sont partout présents. Mais il y a des centres financés par le Golfe, mais pas de centres financés par les Maghrébins pour les Maghrébins. C'est vraiment dommage. Donc, pourtant, il y a des initiatives, c'est pas ça qui manque. Donc, je pense aussi que l'académie est un terrain, et les académiciens sont des acteurs qui peuvent effectivement jouer un rôle parce qu'on a vraiment une région qui est une triple périphérie. Il a déjà mentionné une triple périphérie. Donc le but
de ma recherche avec mes collègues maghrébins, c'est ce que j'appelle recentering the Maghreb, recentrer le Maghreb, le mettre au cœur, là, au lieu que c'est vraiment la région du monde la mieux centrée, la mieux placée. Mais elle est depuis son existence, qui va oui, toujours une périphérie. C'est la périphérie de l'Afrique, c'est la périphérie de l'Orient, c'est la périphérie de l'Europe. On n'a pas une identité propre à nous. On n'a pas une stratégie propre à nous. C'est ce que je vois, certainement que les collègues vont me contredire. Un deuxième acteur, c'est l'immigration, qui m'appelle Simonsef. Je pense que on est un peu plus, on n'est pas dans le, faut dire les moyens. Les moyens, c'est toujours très important. Donc, on a plus de moyens, que ce soit émotionnel, que ce soit matériel, peut-être de réaliser des choses à partir de l'immigration. Et l'immigration maghrébine a été toujours une migration politisée. Désormais, tous les mouvements de libération maghrébine ont commencé, enfin, la migration a toujours joué un rôle très important, du moins pour l'Algérie, pour ne pas généraliser. De nouveaux acteurs qui sont apparus, qui sont plus importants que 57, c'est premièrement les jeunes, qui m'appellent et on a une société très jeune. Et ces jeunes, ils ont besoin de perspectives, ils ont besoin de futurs meilleurs que celui-là. Et un autre acteur, c'est les femmes. C'est les femmes maghrébines. C'est voilà un acteur important que les régimes ne veulent pas prendre en considération, que les voilà, quand on parle de la société civile, c'est un peu large. Moi, j'essaie là d'identifier deux, trois acteurs. La femme maghrébine, elle n'est ni arabe à 100%, ni africaine à 100%, ni européenne à 100%. Elle est maghrébine. Voilà. Et la femme maghrébine désormais commence à découvrir ses droits et à demander ses droits, et c'est peut-être même l'espoir de tout ce Maghreb dans sa modernité, dans sa démocratisation, etc., etc. Et un acteur le plus important, si on compare justement les expériences dans des autres régions, c'est l'acteur économique. C'est un acteur qui a toujours des intérêts très clairs. Et il y a des initiatives où شاركت حتى أنا en Tunisie dans le forum maghrébin des acteurs économiques, ainsi de suite, parce que je pense que l'acteur économique maghrébin, il n'a aucune chance sur le marché européen. Il n'a aucune chance à l'extérieur. Par contre, il a un Maghreb vierge économiquement, où il peut vraiment imposer ses intérêts. C'est très normal qu'un acteur économique a des intérêts, et créer le travail est la clé du futur du Maghreb. Donc, moi, j'ai identifié l'économie, l'académie, la migration, et les jeunes et les femmes comme acteurs très, très importants pour ce futur Maghreb. Merci. شكرا جزيلا أستاذ عيسى من بون، ومرحبا بك في بون سي رشيد وفنيد ماربورغ. طيب، يعني في البرسبكتيف الكلمات عند الدكتور عبد الله ساعة، في رئيس المركز الدراسات والابحاث في العلوم الاجتماعيه بالرباط. هنالك اسئله جوهريه سي عبد الله، ربما ندخل الان شويه في الفوكس على الاعمال نتاعنا. شنو هما الاسئله ربما المحوريه اللي ممكن نوجهوها للمشاركين باش الاجتهادات نتاعنا والاراء نتاعنا الان تبدا تصب في اقتراحات وافكار عمليه؟ ما اعرفش واش مساء الخير ولا صباح الخير للجميع، الأخوات والإخوان. معروف بأنه سي بكوش تكلم على الأجيال الجديدة وحال المشروع المغاربي، الحال الراهني ديال المشروع المغاربي اللي هو ليس في أحسن أحواله، أو ما معروفش، غير معروف لدى الموجات الجديدة اللي ديموغرافيا نشأت في الحقب الأخيرة. وبالتالي ما كاينلاش ندخل في التفاصيل
لما يعني هذا المشروع اليوم. أهم حاجة أن يبقى هذا المشروع حي، أن تبقى الفكرة المغاربية حية، وأن نساهم نحن في إعادة الحياة لهذا المشروع رغم كل الحواجز، رغم كل المعوقات اللي الإخوان ذكروها قبل قليل، وعدم السقوط في المتاهات اللي الآن تحيط بالمشروع وتعرقل ويعني تحاول أن تدمر، لكن لن تنجح، تدمر هذا الحلم اللي تكلموا عليه الإخوان. كلمة تعثر لا تكفي، كاين تدهور، ومن مهامنا الأساسية إعادة الحياة لهذا المشروع، إعادة إبرازه بشكل قوي بين الأهداف الكبرى في المنطقة بالأقطار الخمسة، وهو يستحق هذه العناية وهذا التثمين، يستحق هذا أن نخصص له هذه المجهودات كلها. عدم الاهتمام بالإحباط الحالي والتركيز على الآفاق الواعدة، على المستقبل. كل القيادات اللي كانت هناك مناسبات كثيرة التقيت بها وعرفتها وتناقشت معها مرارا وتكرارا، كلها كان عندها هذا الوعي المغاربي اللي نشعر بأنه تأثر كثيرا بالتطورات الغير المرغوب فيها. الأخ عيسى برز واحد الفكرة اللي هي أساسية فعلا، عن أي مغارب نتحدث، عن أي مغرب كبير نتحدث. القديم هذا اللي كان في مركز الوعي الأجيال السابقة ديال مرحلة التحرر، ولا المغرب الكبير ديال هذا الوقت هذه بالمتغيرات اللي حصلت. أنا يعني بالنسبة لي بالمتغيرات الجديدة ليس لي أي شك في أن مستقبل المغرب الكبير آت، ولا شك في ذلك. انطلاقا من هذه الأفكار، الملاحظات حول الوضعية الحالية، يبدو لي بأنه هناك أشياء كثيرة يمكن الفعل فيها. احنا اغتنمنا الفرصة ديال لقاء 1958 لقاء طنجة، ولكن هما لقاءات يجب أن نقوم بالحفريات اللازمة التي تعيد بناء هذا التاريخ بشكل أقوى مما قمنا به في هذه الحقب الأخيرة. تأثر المشروع بما عاشته هذه الأقطار في الحقب اللي مرات، ولكن هناك التاريخ القديم طبعا، والإخوان ذكروا بذلك. الذاكرة المشتركة في مراحل أقرب من التاريخ القديم، مرحلة التحرر الوطني اللي هي بنفسها أخذت تتراجع في خضام ما عشناه. وهذه التواريخ هذه معالم أساسية يجب أن نتمسك بها وأن نحتفل بها وأن نذكر بها باستمرار. وفي رأيي هناك مجالات للفعل اللي هي أساسية. طبعا المجال الواسع للمجتمع المدني، وهو يشتغل، المجتمع المدني المغاربي يشتغل ويلتقي رغم كل يعني الحواجز
كاينه مواعيد كبيره مغاربيه مثل المنتدى الاجتماعي العالمي المغاربي. كاين محطات، كاين اللي هي بارزه. ومؤخرا كان هناك موعد كبير، واظن هذا خط مستمر. المجال الأكاديمي يمكن من جديد إعطاء نفس قوي. هناك كل المشاريع التي تربط بين الأقطار يجب التركيز عليها، الأقطار الخمسة. تكلموا الإخوان على القطار. أنا كذلك سي كمال، أنا كذلك عشت تجربة كبيرة ديال الإكسبريس، كان اسمه هكذا، الإكسبريس دو مغرب، اللي هو القطار اللي كيربط ما بين الدار البيضاء وتونس. وكنت قمت بالسفر في 1975 فعلا بهذوك المشاكل اللي في الطريق. القطار يعني المواصلات بشكل عام، قطار وغير القطار، هناك يعني ميكانيزمات كثيرة يمكن من هذه الناحية تربط ما بين الأقطار. التعليم كما تحدث عن ذلك سي طيب بكوش، كذلك في مجال البحث كانت هناك نوع من الحيوية. يجب من جديد إعادة بناء هذا التعاون اللي كان محدود فعلا، ولكن كاينه ارضيه. مجال الشباب، الحركه النسويه المغاربيه على العموم، وطبعا مطلوب مرغوب في ذلك انه العلاقات الاقتصاديه تقوى وتجاوز هذه الوضعيه الحاليه. أحيي السي طيب بكوش والاتحاد المغربي، اتحاد المغرب العربي، والعمل الذي يقوم به. أنا أعرف بأن كاينة حيوية خاصة في المنظمة الجهوية ديالنا، التجمع المغاربي، رغم هذا الحاجز الكبير والجوهري اللي هو المشاكل والجانب السياسي. فدائما انتبهت اللقاءات والاتفاقيات والمخططات، كاينه حيويه اللي غير عاديه، لان مهمه جدا، مكثفه، حياه كثيفه للتنظيم المغاربي، للمنظمه الاقليميه المغاربيه، وتستحق التنويه. كاين مداخل لإعادة النفس للمشروع المغاربي، ولقاءنا ديال اليوم هو يعني مدخل لهذا، ولا زلنا سنشتغل مدخل لهذا العمل في هذه المستويات المختلفة اللي ذكرت البعض منها، وأظن بأننا سنعمق العمل في هذا الجانب. تحية للجميع وشكرا على انتباهكم. شكرا دكتور عبد الله سعف على هذه المداخل